U Nišu smo na sreću imali dva cara. Cara Konstantina, koji je od koga je krenulo hrišćanstvo, i drugog fudbalskog cara, našeg Piksija, i moje zadovoljstvo kao predsjednik opštine je neopisivo. Uvek se osjećam jako emotivno kad god dođem u svoj grad, u grad u kome sam rođen, i to je jedan poseban osjećaj koji ne može da se opiše. Tako i danas. Ali emocije su me malo jače pogodile posle izlaganja njegovog po pitanju jednog parčeta zemlje koji meni mnogo znači, a to je Čair, to je taj stadion magični za mene. Taj stadion koji me napravio zaista čovekom,